What? Mubaiki, uri kujya he? Nawe uri kujya he? Nawe uri kujya he? Mubaiki. Twakererewe, twe tugiye kwiga muri Action Languages and Sciences. Wowe? Rero nanjye nakererewe. Ngiye kwiga indi mfite urugendo mu mahanga. Hanyuma wowe? Njyewe rero naratsinzwe ngiye gukora candidat libre kugira ngo mbone diplome ifite amanota meza. Nzabona akazi keza. Bakorera hehe? Ikabuga, Huye ni Muhanga. Bemejwe na NESA. Niyo mpamvu bamaze imyaka 4 bakora. Soldiers. Yes, sir. Ntabwo twasoje amashuri ahubwo tujye kuyasoza. Kaci na kace, let's go. Ayo tende. Mbanje kubasuhuza. Uyu muntu muri comment yaratubwiye ngo muzadukorere lesson ivuga uko washyira inshinga mu bihe bitandukanye, urugero nk'inshinga ivuga gutyo: ngiye, nzajya. Ubwo rero nanjye nahise mfata gahunda yo kugira ngo mbakorere lesson imeze itya muri ubu buryo. Uyu munsi rero tugiye kubana tuvuge ku nshinga cyangwa se uburyo uko wavuga inzagihe mu rurimi rw'Ikigande. Uko wavuga inzagihe mu rurimi rw'Ikigande. Reka twumve uburyo twavuga ibi bintu mu rurimi rw'Ikigande. Ubwo rero wowe tubonye bwa mbere, banza ukande kuri subscribe, twigisha ururimi rw'Ikigande ahangaha kuri iyi channel yacu ya Bavandimwe TV, ndetse twigiraho ibintu byinshi, dukuraho ubumenyi bwinshi. Tutarakomeza lesson yacu, ndagira ngo nkumenyeshe aba bantu mbere yo kugira ngo dukomeze. Action Languages and Sciences. Action Languages and Sciences ni abantu bigisha indimi. Bigisha indimi, ntago ari ururimi, bigisha indimi. Aba bantu uramutse ubasanze bagufasha mu kwiga maze ugasobanukirwa n'indimi nyinshi: ururimi rw'Ikigande, ururimi rw'Icyongereza, ururimi rw'Igifaransa, ururimi rw'Igishinwa. Indimi ahanga muri Action Languages and Sciences byose barabishoboye. Niba nawe kandi amashuri yawe warayacikirije ukaba utarabashije kugera aho washakaga, babigufashamo maze bakakuzamura. Kandi umuntu ushaka kwiga ibya ICT nabyo barabikora: video production, YouTube management, gukina amafilimi, ibyo byose barabikora. Muri Action Languages and Sciences nta kintu cyabananiye, umwuga wabo ni ukukwigisha. Wabahamagara kuri izi nomero rero: 078 40 50 773, 078 40 50 77, cyangwa se ukongera ugahamagara kuri izi nomero 078 91 753, ukavugana n'aba Action Languages maze ibintu bikagenda neza kabisa. Reka dukomeze rero n'icyigisho cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kwiga aya magambo avuga atya: uko wavuga inzagihe mu rurimi rw'Ikigande. Umva rero, Umugande aravuga ngo mwenda, genda, mwenda, genda. Narakubwiye ngo mu gihe uri kuvuga ururimi rw'Ikigande ushyiramo akantu ko kuryoshya kugira ngo urwo rurimi ruze kuryoha. Nimba na ga na bayisoma nge, wavuga nge. Wowe mu kwatura ntabwo uvuga nge. Iyo uvuze nge uba uvuze nk'umuntu w'umwiga, kandi turashaka ko tuba ba professional mu rurimi rw'Ikigande. Uba uvuze nk'umuntu w'umwiga, uvuze nge. Mwenda, umera nk'umuntu ukamize. Mwenda, genda, Kampala. Mwenda, genda, Kampala. Naye sina sente ezimara. Umva aya magambo:
ngenda genda e Kampala naye siina ssente ezimara. Ngiye kujya i Kampala ariko nta mafaranga mfite ahagije. Ngenda genda e Kampala naye siina ssente ezimara. Ngenda genda e Kampala naye siina ssente ezimara. Ako ni akantu ka mbere. Icya kabiri, juzi twali mu motoka. Juzi n'ejo bundi, utagira ngo mvuze igiswahili. Juzi n'ejo bundi. Juzi twali mu motoka, omusajja n'atusesemera buli omu n'awogana. Juzi twali mu motoka, omusajja n'atusesemera buli omu n'awogana. Ejo bundi twali mu modoka, umugabo araturukira buri muntu arasakuza. Mwihangane kuba mvuze ayo magambo, ariko ni ukugira ngo twige buri kintu cyose ube wakimenya. Ijambo okusesema ni ukuruka. Okusesema ni ukuruka. Okusesema ni ukuruka mu rurimi rw'Ikiganda. Juzi twali mu motoka, omusajja n'atusesemera buli omu n'awogana. Ejo bundi twali mu modoka, umugabo araturukira buri muntu arasakuza. Okay. Ngenze kumuga. Mwana wange olazeewa? Ngenze kumuga. Mwana wange ugiye he? Ngiye ku iriba, cyangwa se ni ku iriba, ku mazi, ku iriba, gutyo. Ngenze kumuga. Ngenze kulima. Ngenda kulima. Mwana wange oragawa? Ngenda kulima. Ngenze kulima. Ngenda mu nnimiro. Ennimiro. Ngenda mu nnimiro. Ebunaayira. Omuganda aravuga ngo ebunaayira. Ebunaayira ni hehe? Ebunaayira nk'ubu ngubu abantu tuvuge bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bakaba bari i Bugande, bari ebunaayira. Abantu bagiye hanze y'igihugu bari muri Amerika bari ebunaayira. Cyangwa se ukavuga ngo wabweruwe gwanga, hanze y'igihugu wabweruwe gwanga. Ariko ubundi mu bintu byoroshye, iyo ushatse kubwira umuntu ngo asobanukirwe uravuga ngo oyo yagendeye Bunaayira, uwo yagiye kure cyangwa se hanze y'igihugu. Oyo yagenda Ebunaayira. Nuko nguko Abagande bavuga ibintu byabo, nuko ibintu byabo bimera. Ubwo rero umuntu twatangiranye tukaba tugejeje ahangaha ho turangirije. Umva, uri intwari cyane kandi ndagukunda cyane bitewe n'ibintu wakoze. Ntago n'ubundi nagenda ntakumenyesheje Action Languages and Sciences. Ni ukubahamagara kuri 07 8 40 50 77 07 8 91 753 babita ba Action Languages. Bakorera i Muhanga, i Kigali, i Kabuga, i Huye, aho hose wabasangayo. Action Languages and Sciences. Umva, ubasanze bakugezaho buri kintu cyose wumva wifuza. Reka tuzahure mu isomo ry'ubutaha.